Ngeri nendala mbufuwe mu kitutwala ku internal elections, internal democracy. So Bumbo okobye wawangwire era buti niwo mwogezi wa NUP. Okulonda kuno mwakusengeike mutya lwaki abandi banivu? Yabere bya appointment oba kuwanisaganya bidubo. So mukuru Morgan. Internal democracy within the party. Otyo Ndozo boine mukuru RCC agaziza kwa kubanga akota kadingidi ka minister buyende waliya yankubira ku voice myangali muna basada bamakoti batiro kuwida kukweno ayi muna yokuliola agemye empasa bali kwasaga nku bichi so timperano ne unia ba commissioner balamba okubanga batuke buyende baira mukwasa agenku no kubasombesa abadi omukulu China misaino nti NCF awe ya kulimba Mwe chale tubafundisha yakoma kasi kwa minister bakosa kasi isi mesonge yajibu wenye tuwatukayo amala agema kumpasa so mugana age mubiru ayikuno no internal democracy wa atambula mugana age mubiru nempasa ayikuzimba point ye wobere wena wetolere kisolo osose kubango bitakuwaife so zena webitakwewaimwe koyo koje budio bwasi tichiba chibi internal democracy sebo mukuru Morgan ochidi bulungi nti ulwabawo exercise within the structures campus dibawo bichi ebintu bingi ebikola ki okulonda okwabairewo tidali appointment because singa dali appointment dali dandi bendiva ku kitebe nti tu appoint nze mukuru mubiru tu appoint nze gundi tu appoint nze gundi but akachiko akakolibwa mukyala Honorable Masi wa Lukamba kotaire ajati aziza akakerebwe Honorable Asega mukuru mwiru Dr. Kanabi organizing secretary Kabere Katambula buli mu district okubanga kagezako okubanga kalondeseba obukiiko mu district ni mu constituencies so ife kulo okusatu kali wano waife idinda mujinja site okubanga twali mukulonda bati abantu abayida bali basubira nti kujja kubanga bayobo mukisa okubanga balonda nti abantu abandi bagezako okubanga basomba abantu abayina kadi n'abazira kadi da bibina bati tibo kyali bavetinganga amaina bakuba nti mukulu Morgan ku kifo ekyobwogezi bw'ekibiina tuvetinze Morgan twavetinga Isima buli muntu eyeyendezanga ekifo so nga balonda amaina ag'abantu oba batano bamukaaga akakiiko akunga kanti imwe balonzeemu musobole ekifo kino so ife akakiiko wetu ino obuyinza obasalirawo ayemwe muje mwegeyeemu ndiko nakuuza kutwala empolampola kirungi nsose niwe ate oliwe NUP abalonda mubatolawa mu primaries daimwe ngemwe abe mu kulonda obukiiko abalonda bavaawa abalonda nabo abalonda bendi kubuuza abakulonze n'abalonda n'abandi mwabatwairewa sebo abantu ba member ba NUP abaina kadi betwa registeringa exercise yebeirewo ebanga inene ino nga tu registeringa abantu bema wandisa ba NUP batukana okulonda wano idinda mwalondeirewa Jinja City tebe chikulu sebo tana up yabe abantu bameka tana up abantu babeirewo bangi ino tuwe roughly good picture roughly abantu baberenge 15 kuchitebawo sebo era muna mauliyo bayabitawo kwasobola okuwa that brief information mwali n'abantu 15 abantu 15 baidi bulungi ayi 15 sebo eda abantu dali awo aye kuchitebawo 15 ndo mu mukayumbo yes sebo abantu baliwo antu tebuziwendi kufuna buli bulala kupano kuno tulimba anti tulimba abandi bali ateka ye okugana basada bakulu baino mu studio sebo naliwo okuva kuncho paka exercise weyawa pigano biti kuba okulonda nga muli kulonda mwalonze secret ballot yabe kusimba line
no akakiiko wekaida katusomera amateeka otyo nti mwidi wanaye timuli kujja kulonda. Aha, omwogezi jja mu maiso awo otandise okwogera otyo mwidi ali mujakola oli ku mulimo gw'otandise eni wabula ebinaaba biviire mu kulonda wonaaba oyina okwemulugunya konakona oyina akola petition ogitwale ku kitebe ekikulu ekavule so timwalonze so akakiiko sebo katukoba kuba kaye kali kutusomera amateeka otyo nti mwida kunominatinganga amaina ku buli kifo kyetunasomanga ndi ku kifo fulani tunominatinze mukulu fulani mukyala fulani so and so ogwe ife oba abantu abaida ogwe gwali gwa kunominatinga amaina mpera no ba nominatinga amaina akakiiko kakoba nti bana abantu bona bemunominatinze ekikoba nti basobole ekifo ekyo akakiiko kakoba abantu be banominatinga nti muje mu kasenge mwegeye mu consensus mwide mutukobere nti oba mukulu lugada natuuka na kuki ku kifo ekyo abeesowoire nti tukwenda ekifo n'abalimenti okujja okwegeyamu bayire nga basazeewo omuntu mulala mperano tuli mu democracy mwe tuli kutambulira mperano webayidanga otyo buti omulonzi olwedde mazzi omusalaku buti omulonzi ogwe gwali gwa kunominatinga liina banange bumba jja mu maiso bana muleka omwogezi w'ekibiina ajje mu maiso webayiranga otyo bakoba nti nze resi njiviiremu oli yakoba ati nze ku lw'obulungi obw'ekibiina otyo ngira okubona nga director waife Lufaafa atukirako mu kifo kino tumulekere so, muviiriremu ku lw'obulungi obw'ekibiina kubanga ine ng'obusobozi abulina obunsinga ku mu kifo ekyo wemwalinganga abantu abataano ng'abantu abasatu webaira bakoba nti director Dr. Lufaafa atusinga ku mu kifo ekyo bakoba nti consensus bana tujire kweyo nti kuba abantu abasatu babaira abantu bataano abantu abasatu bavaayo bemunominatinze nga mulowooza nti basobola bakoba nti Dr. Lufaafa atusingaku akakiiko kalangira nga Dr. Lufaafa ku buwanguzi ayo ni democracy yo baba ndi kufuna so webayiranga kubanga abaira abantu bataano bona bakoba ati nze nsobola olw'obutimperano powers sebo dayirangayo mu kakiiko ndigezaako okugoberera byoli kunkoba aye mita okay jja mu maiso kyenda akoba nti mirembe myererwa mitawana myerera aye jja mu maiso kubanga buti ndikwenda olambulire ku omuntu mu another ideal world kyandi wekikuba nesimba nze nasimbawo okumukalu kavubuka kituwe kiba nti webantoola ku kyalo nja kumuluka wenva kumuluka najja ku sub county buti sub county yankolako emikolo pigano abalonzi oli bategeranga bavaayo ndio tujja kumuluka abava ku byalo bukiiko obw'ebyalo n'abalina mandate y'okulonda n'abalina powers edilonda wenja kwigombola ab'omuluka n'abalonda wenja kwenva kuigombolola okulonda gundi dek ya district butika ibayigombola n'abalonda imwe kwegamba electoral college abalonda yayeti kitegeya kasitoba nakakadi ko KNUP n'otuuka oti bana kyekijja mu maiso otulikulonda isente bwajinja site ng'ogwawo sebo ng'ogwawo era n'ekindi sebo ayo mwana bomba batandikire no waigulu mperano city executive otyo oba district executive ejja kuweebwa obuvunaanyizibwa okubanga balondesa constituency balena badirondesa kwolwo bati mperano bajja kuweebwa obuvunaanyizibwa okubanga balondesa okuva ku miruka paka okwika ku byalo oba n'amagombolola so approach yaimwe muva wanguluke mwika wansi ti bottom top so yes so okulonda kutyo kwatambula tibaida na appointment nti oba David Kavule wabula bo batuuka wano batukubira nti tujja kulonda wabula mujja kunominatinga abantu abe mujja okunominatinga n'omujja okubanga tutolamu oba beena abo baida kujja mu consensus babone nti mukulu Mogani kino ekintu atukirako iwe mwali bameka ku bwogezi bw'ekibiina